A few moments later. Hi guys! So, karon maligo na ko guys. This is my outfit. Okay talaga. So, ayan. So, karon maligo na ko guys. Ako nakakita ko. Ay! Katog na! Katog na! So guys, di ko kabalo mo lang nursing. Oh no! Di ko kayo ba mo lang nursing. Ay! Ano? A few moments later. Gara-gara itong bayo dito. Last one na ba? Ayan mo. Ako na sa din. So, gara-gara ko. Ano na alay ko na dito? Pero pwede mo kaligog dagat guys, so dito na yung pagkaligog dagat eh. No, may pinatik ko yung agara! Natunok ka! Di man. So, dili guys, morning dili sa una among kaliguanan guys. Dili na kaliguanan. Ayan, so mabaw ra kayo. So, magkulit ko guys. Ayan, no? Lalo kay dagat na si guys. Dagat kasi. Agay. A few moments later. Guys, ang ulit na may kay murag init na dito ayo. Kamot ko sa itong ano mo, kamot ko talagom si. Ang ulit na ni guys, agad ito so. Yes, so gago. Ito guys, oh, kato dito ba? So nakita mo pa ng puti na bumbo, nice kay na diha. Diha man tabi maligo kaso magsinsot mahulaw ko mong diri ra ko sa dapin-dapin guys. So now na siya guys and hope na enjoy mo sa ang swimming day, swimming time, swimming. Basta swimming. Ayan guys, so thank you for watching and please don't forget to like, share, subscribe and comment down below guys. So